Molweni nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi, intatheli edumile yomkhanyakude TV. Bafowethu, inkulu indaba-ke laphana. Sila esikuthulela khona-ke iy'ndaba-ke ezenzeka ezweni-ke sakhile-ke laphana. Inyanga-ke enkulu-ke laphana wey'ngane zakwethu yaseThekwini, uDr Khehlelezi-ke laphana wey'ngane zakwethu. Khumbula ukuthi-ke emasontweni adlule emva kokuthi-ke kuvele ukuthi kuneqembu-ke eliwumkhonto wesizwe-ke laphana elizojoyina-ke ukhetho-ke laphana kuyiqembu-ke alivezile-ke laphana uMnumzane Jacob Zuma wayengumongameli we-ANC ukuthi-ke leli qembu uzoliseka-ke okhethweni-ke laphana wey'ngane zakwethu. Abantu abaningi-ke laphana-ke bakhombise ukulithanda kakhulu-ke leli qembu-ke laphana wey'ngane zakwethu, lapho khona-ke inyanga-ke uDr Khehlelezi owenza khona ividiyo-ke washo ukuthi yena akekho umuntu ofanele amkhethele ukuthi liphi iqembu afanele aliseke-ke laphana wey'ngane zakwethu. Ziyatrenda-ke iy'thombe namhlanje lapho khona-ke agqoke khona-ke iy'kipa-ke zomkhonto wesizwe-ke laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa-ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula-ke sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ucindezela usubscribe, ucindezele nebhell ukuze uzohlezi uthola njalo-ke ama-updates kule channel ehamba phambili, umkhanyakude TV. Siyabonga.